Kapitan Inteng! Adan sama ng dagiti agtatakaw diti barangay tayo, Maray. Apay anak ko namti kasta, Maray. Kasanaw, parbangon pa'y laeng, agtataulan dagiti asok. Ay, uray dagiti aso mimot, Maray. Nadlaw mo mat gayam dayta. Madlaw ko tamariingak pa'y nukwa. Ay, apay nga ta. Kat agron-ron damat dakwarog. Parbangon mo nga men. Amang ano nakaturog dan ano kasjay nga oras. Ay, nasken amaamuan tayo. No asino dagiti tataulan dagiti aso iti parbangon. Agridam kayo man kawarog. Di kayo baturog. Napayayaan ka, Agil. Nah, di mo amo ti mapaspasamak dito kabilatan. Anyaya ti mapaspasamak. Ada tataulan dagiti asa no parbangaw. Ay, katadamot nakita da tataulan da, kas kumaiti pusa. Da na, agronda kayo. Agrunronda kami mata talaga. Aha. Ang mga no adamanan agtatakaw. Sige ang Agil. Agrunda kami aging kay ti parbangaon. Sige, tatiliwon nyo dagiti agtatakaw. No nga aduda. Tiliwon nyo latan. Inungtan na ka ni Kapitan? Nga raw. Ay, saan kayo umit ngamin nga imay? Agungot, iso di kam simurot. Anya nga iti kunana. Agrunda tayo ka na, aging kay ti parbangaon. Takanayon ka nung at tataulan dagiti ason no kasta parbangaon. Wan ko namlatan ako ma. Wan ko nakmait. Nagsubli nga ta dagiti agtatakaw. Aya. Tiliwon tayo dagiti agtatakaw. Sige, narigatan no iso ti pakaungong tantew. Hoy, Tuyang. Tuyang, agring ka. Nagmayat pa'y lati tuturugak. Mapanag ang trabahon. Nagsapakan. Parbangon pa'y lang. Kastoy talaga ti panagrubwat ka ama pa nagtrabaho. Tamagmagnaak pa'y. Mapankalatan. Ituloy ko ti maturog. Masapulay aringan nak pa'y lang. Chip, nangag mo dayjay. Tataul dagiti asaw. Nagtatakaw. Posisyon kayo nga raw, kakadwa. Ha? Ay, kakadwa. Agposisyon tayo. Siputan nyo day ta sumungad. Nakapuraw. Ay, shh. Ay, Chip. Isos. Al dyan sa white. Ay, nakabutang. Takrut kan. Tao day ta magmagna. Ha? Ay, wan. Agsagsag awisaw. Iso day tanjet tatakaw. Ay, itilimon tayo nga rin doon ah. Una, Ay, nakabato gan itilin naglamungan tayo. Tiliwan tayo. magambunan tayon. Sige! Tayon, sugaw! Ay, batat nag Aristado kang nagtatakaw. Ay, saan nagtatakaw? Ay, saan ka nagtatakaw? Ha? Una po so, Chip. Ha? Saan ka Minsan nagtatakaw? mo tatabadong tayo. Ay, saan nagtatakaw ko na lang Sabay. arunahin? Wain, siyak na itahoy. Ay, nitatawa Batat doon. nag- Ay, saan nagtatakaw? Ha? Makaungungat ka talaga, pare. Kwa? Lirax. Kasano ang makarelax siya? Kat pagsuspit siya, andak nagtatakaw dagito at tanod mo. Ha? Ay, kwa? Badong. Pare. Badong. Relax. Relax. Badong. Abay ko mga relax siya ka. Na. Ha? Parbango nag-asumsumrag iti trabaho, pare. Aya? No kasta? Sika di ka na yun at tatalon ti asaw. Katwan, mate. Saan nagtatakaw? Ay, naglukong dagiti tanod ko. Ambala, bagbagam dagita tanod mo, pare, Diyak kaya tinaramid na kanya. Win. Sakti maka mo. Awisin ka pa'y ko mga ginom. Ha? Sanayin. Apa nagbabawi ka ngay? Dagita nga mintanod mo, ti makagapo. Psst, pare. Ay, bayam dagiti tanod ko. Awisin naklata. Sa anak mo nga agad-gad. Sige, intun mo lang. Aginom ta, pare.
Ni magayam ka ba dong ti kanayon a lumabas no kas Japar bangon, Maray? Wen, Maray. Naibaga kanyak ni Inteng dayta. Isumot gayam ti kanayon a rumwar. Mapan ka nagtrabaho. Kastamot laeng tinaistorya kanyak ni Inteng. Naistorya na mo't gayam kan ka. Ay katwen Ay kan minalam kanumot lang agin inom ni Pari Badong. No kasta malpas ti trabaho na. No nakita ka limabas itay dito tersenak ni Kapitan. Dinamag ko no sa dino ti papanan na. Di talaan ko na may. Ay kat napan iti balay da Pari Badong. Taaginom da kanong agkumpare. Ay sos, amangan no ditan amang rugi ti kalbaryo maribanang. Nay, apay ngay kwarog. Rabiin, ang awan matlaangan ni Uncle Mau. Napanan na kami na ya. Aginom dalaang kanumat kan ni Tatam Abadong. Ay, awanan na. Saan na malagip ni Uncle Tiagaway? Ingkaman la surutanan. Wanantay. Ibagam, taagawidan. Apa pagawin lang? Baybayam lang ni Uncle mo, Kwarog. Saan naman ano dito yung balay ni Uncle mo? Pagawawi din nga rin ni Antay. Bagabajak pa ako! Wait! Naglawa dito yung balay ko, pagturugan na. Oo nga! Oo nga! Ado pa'y tiarang nga ibusin mo yun. Pati pulutan na, gado Among pa. karapit yung kurog! Anya ngay day tangkay. Ay, bam, titanod mo ta agronda kayo, ino. Wait, Kwarog! Tay patiro bangaramitan nyo, Di mo ay ayaman ng Uncle mo nga gawin, Ay. Madamdama ka pa yung nga gawin ni Uncle mo. Nabak nang kami kuman akin ni Badungkaw ko kumaray. Nay, apay anak ko namti kasta, Maray. Ay, Nakakali kayon samot iti balitaw. no saan ko maaminalam nga inom ni Badungkaw. Ay, ado kuman ati urnong may. Makaamo kan no anya ti kayat mo asawan marituyang. Ay, Kano nagagat ni ka ba dong? Agasam ta parbangon pa'y laang kat mapana nagtrabaho. pudno dayta ko kumaray. Kanalay ngagtrabaho ni Badungkaw. Ado ti amuna at trabaho. Dayta laeng tadi na maisardeng ti arak abisyo na. Ita, inraman na pa yun ni Inteng. Aw-awisan na matan. Lapdam ni Kapitan Maray. Di mo ipalubaws ang maipadakin ni Badungkaw. Ay sus, nagrikat mariba ng pulos asaan nga agprogreso ti biyag no adda bisyo. Ay na, kwarog. Napaanakla na kiinistorya ka dagiti kumarek. Ang amjak matan na sangputan ni Uncle mo dito balay. Napanmanan nakiinom kinitata badung Ay, nakitam ana pa ni Jay? Kat no nagnaditalikod ti balayaw. Ay, linibasan nakmanan no kasta. Ado ngamin ti kwarta ni tata badung ay gatang day ti arak. Nagagat ngamin ngagtrabahaw. Kahit makiin-inom latan ni Uncle mo? Ay, dilagbain. Sigod mo ta na puskol ti rupa ni Uncle Kaw. Talagang awang babay na. Kapitan! Kapitan! Apa nakadumog ka di talamisaan? Mga torturog. Na, aldaw pa'y laang makaturturog kan. Napuyat kami ka di pari ba daw? Agsesyon tayo, Kapitan. Ay, nagmayat ti maturog. Agsesyon tayo magayaman. May padakan samatan ka ni kumparem abadong artag. Tuyang! Tuyang! Na, apa yan nakaringringgor ka kat kariring mo?
Aldaw matgaya man, apay di nagrineng. Ririingan ka, ngam di mo mat kaya tiagrain. Ha, basol ko pa'y. Ay, Diyos kay, awanan, saan ako na makatrabaho? Day takot nga may taminalom kayong agin inom kini kapitan. Anya nga ita, dinala daw kan anak kariain. Ay, saus! Ikatanda ko na iti trabaho, no kastoy akanayon. Ay, talagang ay katunda ka ah. Agasam ta saan ka manin asimrak edi kalman. Basol mo! Apay nga na di nagrineng. Apay pa basulin nak ngay. Basol mo ah! Apay ngay maray, saan samot din ama pa nagtrab-trabaho ni Badong Mau? Inikatdan maray. Ay, apay ngay. Kasano? Kanayon amaladaw nga agreeng. Gapo iti panagin inumdakin ni kapitan. Ay na, agpadadanakan ni Kapitan. Apay anak ko namday ta, maray. Ni Kapitan, idag session kami. Kasta una, itituglap na. Kastaya. Wan, madya talaga ti Bisyaw. Ay, awanan maray. Saanan amatungpal di arapaap ko bumakndang. Ay, kasta tarapap mo, maray. Wan maray. Ado ko matikayat ko agatangan. Malaksid iti pagpapintas kaw. Kayat ko pa'y kumatigumatang iti dakkel abalay. Helikopter kumapay ti gatangag taday tatiara paap kaw. Na, unay mo't day tangarapaap mon. Una, tapnod na pagluganak nga umay gumatang dito'y tersinam. Agreng ka man, marituyang. Agtagtagay napkan. Saanan nga rapap day ta? Sa dino ti papapanang. Apay aya, napanak mo't anak ikaaruba. Ti ka pa'y nakaluto, pumanaw kan. Kasano ko mga gluto akat awan mo't mailuto? Anya? Naibos amin nun dito'y balay. Tamanon nga aldaw, asan ka nagtrabaho? Manon ayangal daw. Nang rugi idi Miyerkules. Anya itan? Merkulis ba't laeng? Makalawasan nga awan trabaho. Na. Ay, jak na pupuutan. Makalawas gaya man. Iso ano kayat mo nga agbiag tapay, agbiro kay ti trabaho. Tanuday talagin inom tar aramidam, awanan, mataytan iti bisay. Enteng, amom ka din no anyan ti mapaspasamak dito barangay mo. Ayan nga minsan. Agure ka tagpanunutak. Apay lang nga panunutam. Naglaka asumungbat no amom ti sungbat na. Ay agure ka. Korog! Woo! Na, Hey! di mo birukan ni Kwarog dito'y balay. Tamanon nga aldaw asaan nga imay dito'y. Na, apay nga. Anyan arami din na. Ay kat damagam, kadagiti tanod mo. Na, Ay, day takot ti kunakkan ka. Taday tala makiin-inom kan ni kumparim abadong ti inararamid mo. Di mo pa yan amaw ti mapaspasamak dito'y barangay mo. Apay nga ay ayaban nak, kapitan. sino ko mga itiayabak? Hindi ko ma-chip tanod ko arog ah. Ay, naku ma. Napananangatan. Naatadi mo ambo. Nagiinom kami nga ni di rabi kapitan. Rati na rami daw. Kuna namat ngamin nga, aginom kami langan. Takas tamat aramida mga kapitan. Ay sus. Agtultul no kami lang kay ni Chip Kwaraw. Tasursurutin me, tiar aramida. Ne, apa nagsapa ka matita, kapitan? Puna trabaho ak iti very good. Saan kan ngagtugtuglap? Oo. Naalipta ka kon. Ay kat mayat ano kasta, kapitan? Ala, agtrabaho tayo. Nagsapa ka matin nga umay gumatang, maribanang. Kaluklukat ko pa'y lang. Sikat ikaw na customer ko.
Nagsapaak ngamin anariing Mare, gapo iti taol dagiti aso. Ay, asino nga iti san amariing nukas jay mat. Ay, oray siyak, Mare. No apay mo't ang agtataol damanan. Idiplinas laitan ni Inteng. Nigayam pari badong. Nagsapa manen arimwar iti balayda. Na, papanan na ngay. Ay kat mapan kano agtrabaho Ay, agtrabaho manan, ano kasta? Ay katuwin Mare. Ay nasayaat mat. Taan nakapanunot. Kat dinan awisan ni Inteng nga aginom. Saan nga roden ang agreklamo ni Marituyang? Tandaman ng trabaho ni Badong na. Katuwin Mare. Kan sa anak matan nga agreklamo. Ngamen, gimagat ni Inteng. Addan oras kan panawin na para iti barangay. Anya nga may nantay gatanga, Mare. Nagchismis tamutin. Ay, si kamot ngamen, Mare. Ang nasayaat mat, tanagbaliw ni Pari Badong, kastamutan ni Inteng. Ay na, tatabadong kan kapitan. Kisayan nyo ti bisyo yung taday tati mangibos iti kwarta kan orasyon. Ala sigay, dedan tinagibusan ti sapalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, June Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting ko'y panagdangan.